Laping Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat ag dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin kadrama ken kados ngay. Sakbay ngayon tay buray rayan ti surat ti maysa kados ngay tayaw. Ibasa tayo man pay dagiti agur oray akablaaw itay tangatang. Shout out ken ni Jimmy Marcos dita Italay. Kablaaw iti family Agustin dita Simimbaan Rojas Isabela, kastamutan ken ni Catherine Yadaw, nagtaod ken ni Mark Yadaw. Happy listening ken ni Napungga apagayam tayo, Merle Palafox dita Riyadh, Saudi Arabia. Hello Mang Bianong, greet kuman amin na kalugarak ditoy Tagat Norte, Claveria, Cagayan. From Febelin Batacan, Aguda. Shout out ken ni Estela Bonifacio dita Riyadh. Kablao ken ni Adela Vergara dita Hong Kong. From Bawang, La Union. Bueno kalafeng, kastoy nga rudain ti surat ni Maysa pagayam tayo ang naglingaw di tinagan Breaks ite Pangasinan. Kastoy man ti surat ni Breaks. Ken ka Mang Bianong, ilingid naklakuman itinagan Breaks. Nakapagsurat akmet, takayat kuman mat amangigan to'y kapadasak, edi baro akpailaan. Agtawo na kita ni tinasurok ak 40. Ngem to'y padas ko ngayon nakisalaysay, kahit kapadasak idagtawo nakpailaan iti 23. Kastoy man nga raw nga irugik ti amin, Mang Bianong. Nagbanglumutin dita kang kanan nga ilutluto yun, ante? Naimas pa'y daytoy no maluto Amok dita, ante. Ta dita ngamin ti paglaingan niyaw. Tagluto iti kang kanain. Anya ngamin itaya? Api nagluto kayo iti kang kanain? Kasangay day dilolam ita. Kastaya. Api nga nagluto kayo iti kang kanain kat awan mo tunday di lola. Sana na makandagit ilutluto yun, ante? Ay katagsagana tayo lataa. Ken kayat ni apong mo nga agatang tayo. Anya? Mangilasin akto iti mapanyatang ni apong mo iti pansyon day dilulam. Naluto ka hindi palluto kang ka, Rosa. Wen, amang. Nasaya at ngaraw. Yan ni Bricks nga eh. Ada ije paraangan, amang. Ada ngamin ni Mitoy agayem na. Iso asanda makapagsinsina. Sige nga raw, tamapanak man iti ayanda. Kapag isunto mabawa, nandikan kanan ngay luto, anak ko.
nasaya at matanda kayo at iti parangan. Breaks, Mitoy, Ape ka day, Apong? may kayo. Kadwan da kamapan iti nakaitanuman day di lulayaw. Ha? Anyat ko tayo jay ngay, Apong. Naruutan din nakaitanuman day di apong wabakit. Isungayin tayo dalusan. Sumurot kamutan mitoy. Kakaisuna nga daka ditoy. Un aapong, umayak tap nuwatwatak. Saan kami matngaminin anapan na kiayayam iti basketball? Wala. Kala nandiay badang. Tayin tayo man nagdalo si di pansunday di apong mo abakit. Oh, aday ta. Nadalusanan ti pansyaw na pong pandong. Nabita nalpas, tanapigsa kayo at imulong nga nagdalos. Agawit tayo nga rin, Apong. Un ka di. Breaks, apok. No siyakto ti matay, dalusam tumuta ka na yung ti pakaitan ng makwan. Ah, Di mong tubaybayan nga aglumlumot ti pakaitan ng mak. Jakto kayat ti kasta. Kuldingak tuday talapayag mo no di mo tungpalan dagiti ibagbaga. Ngi, makakulding kan tupay ayan no, awan kan, Apong. Awanan ti bagim, espiritu kang tulangan. Ay, basta. Kuldingak to talaga na italapayag mo no di mo tungpalan dagiti ibilbilin ko kan ka. Saan kula kuldingan? Lapigusin ka pa'y Takay kayat mo, Napong. Basta di mo to isinsin at tilapayag ko. Naibusmot gaya mong jay luto yu akang kanan nante. Jakpay na ramanan. Kasano, kat nagbayag kamot ngamin iji balay damitoy. Imay dagi jay kakasinsin mo, iso akin nanda amin nun. Anyan, nagpatinggak lang iti angot-angot. Ngam jakpay na ramanan. Ayan ni Apong Pandong ay. Napan ijay pansyon day dilulam. Impan na jay atang na para iti birthday day dilulam. Imbag pa di lola, taoray na tayan kat mailasinan latay timakan. Ngam datawa si bibiyag, didak pa'y mailasinan antay. Naimasan mo't ngamin ang dagiti kakasinsin mo tinangan itay, isuan na ibusan kan, di ka ngamin agbalbalog no adamakan, tapno saan ka maibusan. Kuyugan nak mitoy. ha? Papananta? Mapantamangan. Pangananta nga eh. Basta umay ka, kuyugan nak. Ibagampay ano papananta? Dating gawi, ah? Ha? Ala, umay kan. Sigurado ang nagawi na ni Apong Pandong. Awanan ti mangipagal katata. Lola, pasensya ka no lamutin main to'y atang aparaken ka, ah? Wen! Kaninyo! Agbusog kayo! Sika talaga mitoy. Kampay ini, siyak nilulam. Agtal na ka man. Sige, kanam kiti day tayo gamaw tama pantantong. Amangan no, mabisto na ta ni Apong mo apandong. Ada ta tinangan iti inyatang na. Saan na ta mabisto day jay? Adda pasugnod ko, ta di da malipatan jay na tay. Ngum siyak kasi bibiyag, malipatan da pay. Iso ako kuwatan day to inyatang ni Apong Pandong. Sige nga raud. Kanin ta amin. Una, sigurado ang maragsakan pa kidi ni Apong Pandong no makita ng awanan dagiti inyatang na. Breaks, at warnak man na mapan di pansyon day di apong mo abakat. Anya pala ti kuwan ta ijay aya, Apong.
papantakitaan nung naibus ni apong mo dyan makan. Anya? Umay kan kaduan na kon, apo. Nalabit, naibos amin na. Isungarod mapantakitaan. Sige, Apong, mapantang nga rin. Bakit ko Saan kalata nagbaliw? Mahilig kalata iti kankanan nga uray adakan di tabangir alubong. Anyang iti katawaan niyo, Apong? Magakat-katawak nga road, tanaragsakan ni apong mo abak iti kasangay na. Kapuitin yatang ko. Agasam, naibus nakit din, apo. Anya? Kasano nga ang makapangantin na tayon? Makapangan ano kaya't dati mangan? Kayat ni apong mo abak timayat atangan. Isuan naibus na dyan yatang ko. Amangan no saan mat ani lola ti nangan, Apong? Amangan no, adda imay nga aso, kat iso tinangkaan iti inyatang yaw. Ay saus, awan ti makadanon dito nga aso. Kung may sa, nangato di nang ikabilak iti inyatang ko. Iso asan na maabot ti aso no bilang adaman ti mayaw awan nga umay ditaw. Kasano no kinanti bilit? Imposible abilit tinangkan. Kat kinalubak dyan yatang ko. Among araw ti bilit aglokat. Kan kita naisubli ti kalub ti taparwira ng ikabilak iti yatang ko. Isodyak pa siya na bilit tinangan. Ni apong mo tinangkaan, apok. Inim-imas na dyan yatang ko. Inim-imas mi kinamitoy, Anya dyan kunab. Ay, kunak, inim-imas na talaga ni Apong bakit, naimas ti panang luto ni Auntie Rosa. Di makelak iti sidong ni Apong ko kan ikit ko abakit abalasang, ta nakiasawa iti sabali ti inak, idinabalo, kat kinaykayat ko tinagigyan iti sidong da Apong kan ikit ko. Kasta nga raw ti aramid may iti gayem ko mangbianaw. Obra may amapan mangmangan iti yat-atang ni Apong ko alakay. Permima ti panamati ni Apong ko, ajayat atangan na te mangmangan kadagiti yat atang na. So tilak mat, no saan kuman akanan, ibeleng ko wenno ipakan ko iti aso dagiti yat atang ni Apong ko. Kas itay naminsan. Apok, anibersaryaw ti panakatay day ti tatang mo ita. Apaya, Apong. Agparti tayo taagatang tayaw. Anya? Wen, inka gumatang itinitib amanok apok. Taiso ti partyan tayo ayatang. Paragsakan tayo manday di tatang mo babaan iti panagatang tayaw. Sigurado kayong araw, akayat ni tatang ko ti maparti amanok ayatang yaw. Sigurado day tamok ti pag-aayat day di tatang mo. Kayat na tinitib amanok, isungag parti tayo man, apo. Apong, apeng ngayon lasin nyo matan, dagita na iima sa partis ti manok, apinarti tayo. Iso ti atang ko, apo. Ha? Ikabil ko di tabay ti ladawan day di tatang mo. Nagsayangan nga taday takid din kay masa na partis ti manok ti atang yaw.
Alangan mo't nga itid tayo kan ni tatang mo, dagiti tengad kan ulo. Ay, madi, nag-imot tayo, matan ngay no kasta. Apong? Mabilaan. Tay kabil ko na ito yatang ko, nakamalo ko nga karnit manok di taabay tiladawan day di tatang mau, apong. Anyan, pasigmat at tultulangan, to'y nabat asidaan tayo, apong. Inyatang yumot amin ng dagiti na iima sa partes ti manok. Ika ka di agreklamo, Breaks. Kaya't mau na makaungot ni tatang mo kung ka. Ha? Sige, agreklamo ka ni tatang, kabibaw ka. Mangan kalatang aminen Agdigu ka, ta iso ti ado. Labayam day tain na puy mo. Sigurado ang makaadum ti makan mo no agdigu ka. Imbag pay, jay na tayo, inta na mas lagta ti sidsitana. Espesyal pay. Ngam da tao asi bibiyag, anusan ti tultulang, tenged, karaykay, kaskada ulo dita. Unfair. Breaks, madidikas ka. Apay nga pagimunam din na tayo kat amampay dayjay. Saan kumat apagimunan, apong? Umapalaklaan ta na imas dyan yatang yugan kwa na. Idinto ta da tayo asi bibiyag. Anusan tayo tid dati atang. Jaknap itikin ng ko itay. Agtiltil muna ang makakitkita iti inyatang ni apong. Ala, akit di day ta, tasidaag. Ibalas ko dito yung malukong ko ti karne nga inyatang ni apong, nga day ti abay tila dawan day ti tatang. Nga day ta, solve manan no kastilaan. Ni apong Jerry Mariti silid na. Aglingad agdi ti likodan ti kabinet. Sigurado nga agungot day dyan na makita nang inalak ti inyatang na. Talmas, anak ko! Kinan mo amin dagiti yatang mikon ka? Agyaman ka na gustuam, anak ko. Ha? Ay, Anya, kinan ni tatang. Kat noadda di ti malukong ko. Siya akong timang lamot dito. Sorry lang ay napong pangdong. Naibos di inyatang yukunayo amang. Wan, Rosa, inibus ni Manong Wadalmas. Nagustuhan na din na yatang para kang kuwana. Tatang, amangan mo't no po sa tinangkaan ijay inyatang yaw. Ayan, kumangay ti pusa, mangkaan katawan mo ti pusa dito'y balay. Ha, Talaga kinan ni Manong Wadalmas, anak ko. Sungagata nga tumanan takakayatan na laong na itinitib amanok asid sidaan idi si bibiyang. agpudno kalaangan kanyak breaks. Sika ka di tinang lamot iti inyatang ni amang iti day di tatang mo idirabi ay. Ha? Ni saan ante? Anya kumaga po akanik ngay? Apay nga rod na ibus ngay di inyatang ni amang. Di mat ko na ni apong, kinan ni tatang ka. Ay na, ay kalukwan da ita. Kasano ang makapangan ti tao anatayan? Kat narunutan di bagi na amang mangan idi si bibiyag pay. Ha? No kasta, saan kayo ang mamate, kan-kanan, dagiti yat atangan ni apong, dagiti magmakan, yat atang na, Imbagak matan, narunutan ti bagi dagiti yat atangan ni tatang. Dagiti laang met si bibiyag ti addaan kabailan a makapangan. Isungag pudno kalaangan. Ibagam no sikatinang lamot ije inyatang ni apong mo. saan antay? Awan tikingkin lang ka. Sigurado ka? Oo, nantay. Sigurado ti ulbod mo. Oo, nantay. Sigurado, saan antay? Saanak nga gulolbo. Sa or ka, Brex? Awan sinda kidirabi eh.
Inyagan kumain di karnit manok Ni tibay ko naman. Jakon nakaumay dito'y ata, adalam mo itong tirabi eh. Sayang. Sana balay, tano agatang manan ni Apong, ayabang ka. Sigurado ka Wain, Anya nga tamot ti malaalad nga agat atang. Awan ti makita kalajik iti dayta. Pakananda dyan na tay. Jak magets talaga. oray siya, jakmat magets. Ngam sana balay, ta mairan-ranod tamay. Mabsog tapay ko naman. Sa bagay mo't kit di isungad na pagsayaatan na no agatang da. Ta diretso met iti boksita. Tumpak! Nagtultuloy nga rod, ti kasta nga aramid may mangbiyanaw. Sutil kamay iti gayem kaw, iti agtutubo kamay. Kalukwan ti amu may, day tala agsipsipot iti atang ti aramidan may. Aging gangay ti may sangal daw, imay nimitoy iti balay may mangbiyanaw. Anya ti masapon mo ka ni Breaks, mitoy. Kuan ti Rosa. Adalo ko maibagak kan kuana. Amang ano awisom man ang mapanagbalaw, kat ada paramid ko kankwana no madamdama. Sanante. Saan kami mo't ngagbalbalog kin ni Bricks? Kasaokla ko ma. Mapad kaya ko sa ina, agkapkapay. Sige nga tante. Kadwaak man ngagkape ni Bricks. Dito'y talikudan ti balay yung agsarita. Tapno saan amangag ni Antim Arosa. Ape nga men, anya ti pagsaritaan ta? Amom jay bak nang akin kukwa iti kadakkelan abalay ijay sintraw. Day di Madam Conchita. Wan. Ape day jay kat nabayagan na natay. Simangpet dagiti anak na ababak nang anaggapo ijay syudad. Nagado ti impanda amak makan iti nakaita naman day di Madam Conchita. Anya? Wan. Nakitak talimabas da ibalay iti nagturong da iti nakaita naman day di Ma'am Conchita. Nukasta, adda nakitam apakeranudan. Naku namon, Breaks. Ramanan taman mo ti atang dagiti babak nang. Una, day talagayam. Sige nga Rod, sigurado sosyal mo tinyatang da. Sigurado ajay paborito iti ni Madam Conchita amakmakan. Wana, sure na sure day ta. Maramanan tantumatan ti kangkanan iday ni Madam Conchita. Agbalintan tumutan asosyal. Napanandi ka na Rosa. Jakman amo amang. Kung nakasaan ama panagbalbalaw ng rimwar man gaya man. Imay ngamin itay ni mitoy agayem nakat. Sigurado nga ruda marabyan mananday nga agaway. Kanimito ti kadwa na rimwar. Baybayan yun amang. Gagangay iti agtutubo ken baro. Saan ama anawa dagita arumwar no agkikita dan. Pamasahi ko matibukot ko na sakit. Rimwar matgayam. Sinobraan nyo mat ngamin tigaraw agaraw iso akasta. Amumot nagsakitak no awan ti aramida, Rosa. Alanga rod amang. Ibagak to ken ni Breaks amasahiyan na kayaw no sumangpag. Agasam ta nadalusan iti hosto to'y nakaita naman ni Madam Conchita. Nagado ti makmakan anak adisoy ti pansyon na. Una Rod, dapat isaan analukatan. Anya pailat urayin tangay, garawan na. Lamutin. Lukatamon day taadda di tatapirwire. Sige. Wow, nag-iimasan da ito. Wow na wow! Madam Conchita, da kamin ti mangan wine, tasaan ka magtan ang makapangan. Para iti si bibiyag laang dagiti makan. Wen madam, sayang no madadaal lang dagitaw. Iso mangan kami pa, wan?
Wen, mangan kayo lata. Enjoy. Inggaraw mon. Kunwari ka nung arod kat simong bat. Iso ka kaanan. Narling. Nagimas ka talaga? Wow! Espesyal nga atang ko naman. Nagbabastos kayo! Bastos kayo! Inyatang dagiti amok para iti inada. Da kayo man, timang mangan. Tata, rin namanan milang. Pwes, ramanan nyo pa yung arod na ito! Saan? Houston, di na kami manan palagayin. Gasyan na kami. Kaya't yata pa pulis kayo! Saan, tata? Pangasim, may babayin kami lagit gayin, no? Ireklamo na kami. Mga nober nga sanda kami pa iti. Agaatang. Anay ko, agdardaran ti ulok. Sika, ti apong daytoy. Wen, anya tinaramid mo di tapokok. Apay adara-dara ti ulo na. Pinalakaw. Anya, nagkaharukan. Kalpasan na pinalik mo. Nagturod ka pa yan nang itulot kan kwa na dito'y balay. Tapno kasarita kayo. Abagbagaan nyo daytoy nga apo ko yaw. Ha, Agyaman nga raw, ta dito'y balayaw tinangi diretswa. Kalpasan ti inaramid da iti kadwana. Apong? apay nga men. Anya tinaramid tapokok. Siya, ti si Paul Torero iti nakaitanuman day di Madam Conchita. Natiliwak ida iti kadwana, atak-takawin da dagiti inyatang dagiti anak ni Madam Conchita para kang kwana. Anya, Rin namanan milang, mate. kaninyo ti atang breaks. Rin namanan milang nga road. Saan mo't lamalamot ni Madam Conchita dagijay? Sumong baylaan, Bastos ka! Kaslasan ka mang mangan na! Aguray ka! Sika ka di tinangnangan ka dagiti niya tatang ko! Lolo. Sumumbat ka! Isa lang, siyak. Tuwa kami kinimitaw, yapong. Ani ko, nagdara lang arudan ti ulok. Katusandak pa lang. talaga gayam nga aramid dan ti aglamot iti atang. Loko ka nga, Ben! Namatya ka day di apong mo abakat kanday di tatang mo tinanglamlamot ka na kininya tatang ko. Sikamat gayam. Mala, yung kagyanan na di kampusan tao. Tayong kalamutan namin na nayatang ijay. Si mutum amin natang. Just kika nga po ko. Para ibus kagayam iti atang. Rawan! Manipod, daydi apasamak, mangbianong, san may na sinunutan kinimitoy ti nangan iti atang. Ken inidyakaw na namimpinsan day tang aramid, manipod nakangegak iti adal, manipod iti Biblia. Takas may sa Kristiyano, nakarimrimon, ti mangipaunag kadagiti na idaton, kadagiti Diyos-Diyosan man, wenno di Diyosen, wenno anyapay dita saan arumbeng pagidatunan. Tani Apo Diyos laeng ti rumbeng pagyamanan kadagiti parabor kadatayaw. Kastan mangbianong ket pagyamanan unay no may samot ti surat ko mapiliyo nga idrama dito'y programa yaw. To'y pagayam mo, breaks. Ti panakaam mo iti kinapudno, ken dagiti sungbat kadagiti napapatag asaludsod tayo, ket sumangbay kada tayo, no anruten tayo,
dagiti bilbilin ti Diyos. Health is wealth, akunada. Pudno daytoy, gaputa, ma-enjoy ti maysa a tao ti parabor nga ipapaaykan kwa na ti Diyos, no addaan iti nasayaat a salunat. Kadaytoy a panawen ati lubong ket agpaspasanaang gapoy ti panangdalapos ti angol a COVID-19 napatega mamuan ti tunggal tao ti sikreto ti pananggunod iti nasaya at asalunat. Anya ti runbeng nga aramiden. May sanditoy ti pananganurot iti linteg ti Diyos. Amwen tayo dagita tapno surutan ken isot taluntunan. Adtoy dagitay sumaganad. Kontrolan ti panangan ken panaginom. Ti nakaugalyan a nalabay sa panangan ken panaginom ket makapadakes iti salunat ken nagastos pay. Di ka kumuyog kadagiti mamartek wenno kadagiti narawet. Agbalinto a marigrigat dagiti mamartek ken dagiti bukles. No mangan ken maturog lang ti aramid mo, agrutay-rutay kanto. Kanayunan na, ugalyan ti kinadalos iti bagay. Awan kumati, pakapilawan tayo, babaan iti panangikat tayo. Iti amin a makatulaw iti bagay ken kararwa tayo. Rugrugitan dagiti tao ti bagbagida no agsigsigarilyuda, wenno umabuso iti alkohol, wenno droga. Ti panagsigarilyo ket isot pakaigapuan dagiti sakit, wenno an-an na yun, ket mangdaddadael iti dandani amin apasat ti bagay. Oh yeah! Adtoy pay. Tagipat ganti bagem kan biag mo. Takastay kunadan, agbiag, aggunay, kan adda tayo kan kuana. No pampanunutan tayo sagot ti biag tayo, liklikan tayo nga agpeggad daytoy. Iti trabaho man, panagmaneho, wenno panagpalailang. Saan asulit nga igasang-gasat ti biag mo, gapulang iti apagdarikmat a kinaragsak. Agbalin naalumamay, ken ikagumaan ti agbalin naragsak. Mangted iti salunat ti natal na apuso. That's right. Kunaan pa iti Biblia, agtalinaed ka naragsak, no nasalunat ka. Maininot ka amatay, no kanayon analiday ka. Kang kanunungan dayta ti siyensya. Kuna ti may sa doktor, no managragragsak ka, malamang basbaset ti tsansa, amadan ka iti sakit, iti masangwanan, ngem ti kinamanaglidliday. Ti pagimbagan na iti panagtungpal iti pagayatan ti Apo ket mabalin mo abaliwan no anya ti basol mo ket masursurumpay no kasano ti umiso panakilangen iti sabali a tao mamakawan agayat tumulong iti agkasapulan. Iti ababa panao adda mapaduras mo ti personalidad mo. Oh, yeah! That's right. That's right. Ala, kasta manen kalapeng, aging gay ti sumarunumanen, ngayon tayo panagdudupong, dito'y talaong ne biyanong. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel.
And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!